किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किञ्चातिविर्ज्यमसुरक्षयकारि भूरि किञ्चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु दिव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषै ऋणज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपार सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतं मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्यां यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतो वृच्चार्यसे त्वमतये भजने स्वधा च जामुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारी मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसवस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवीं शपदात्मिकासु विमलर्घ्यजुषां निधान मुद्गेथरम्यपदपाठवतां च साम्नां देवित्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्त्रिहन्त्रीं मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्घा श्रीकैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठाम् ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहुतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटे करालं मुद्यत शशाङ्कसदृशच्छविजन्न सद्य प्राणान् मुमोच महिषस्तदतेव चित्रम् कैर्जिव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवायं सद्यो विनाशयसि कोपवते कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव जतस्त्वमेतन् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य